ariko ikintu dukwiye gusakaza, ikintu gikwiye gukwira, umwuka utwikira ikirere cy'u Rwanda, igihugu, reka umwuka w'ubuvandimwe n'urukundo, kuruta kuba abantu bahari ariko hatwikiriwe n'ikintu cy'inzangano n'amashyari n'imitima mibi. I don't think ko ari ikintu kizabe na gato. Why? Mu buzima nta hantu abantu bigeze batera imbere aba ari bo bose hatabanje kugira imbaraga aho ngaho mu gihugu cyabo. Donc hatabanjemo gupfukura iyo misingi yo gushyigikirana, ntago bibaho. Mujya munibaza impamvu mutabona tugira abastari bakomeye mu bintu. Nuko realite iri hano, abantu ntibazi gufata abantu ngo babashyire ku rwego bababwira ngo tubateretse ahantu hanyaho, noneho muri mu biganza bikwiye, igihugu cyose cyaguteruye, abantu bose basenyeye umugozi umwe, genda tuguherekeza n'amashimwe n'imigisha y'igihugu urayijyanye. Igihugu mvuga ntago ari ubuyobozi, ni abaturage, ni mentalite iguherekeza, igupusi kujyana, uzahirwe uzagere kure. Hano iyo umukinnyi atangiye gukomera muri football hakaza akantu gatoya, turamwicira abanyamakuru ba siporo. Oh yes, turamwicira kabisa. ubwo yarapfuye cyangwa mu miziki turavuga ngo arashaje. Mu miziki ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo muraba agaciro kuri twe. Niba utari wakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ni ku rukiko rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo. Ahangaha niho hasomewe urubanza rwaburanishwaga cyangwa se rwasomwaga ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku bantu 28 barimo abaofisi mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ndetse n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Abo barimo umuvugizi wa RCS yitwa Hilary Sengabo na Oliva Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Umutoni na Kapiteni Penina Umurungi na Majoro Vincent Muligande ndetse sabo gusa, dore ko harimo n'abasivile. Aba basivile nabo barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju ndetse na Ishimwe Richard na Mucyo Anta biganiro ndetse uyu Mucyo Anta hoze ari umunyamakuru kuri Radio Antiviteni ndetse acyongeramo umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR FC yitwa Mugisha Frank uzwi ku izina rya Jangwani. Abangaba rwose nibo bari ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo kugira ngo basomerwe hanyuma yuko bari baburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko urukiko rukemeza ko ruzasoma urubanza rwabo ku wa 26 z'ukwezi kwa 8 2025 ku isaha y'isa 9 rero nibwo urubanza rwasomwe mu ruhame. Abantu bari benshi ku rukiko, abantu bari baje kumva uru rubanza ari benshi cyane, haba abanyamakuru, haba abakoresha imbuga nkoranyambaga, ndavuga aba ibinyamakuru byandika, ibinyamakuru bivuga, ibinyamakuru bifite platform zigiye zitandukanye, aba YouTubers bari benshi cyane. Ku rukiko hari imiryango nyinshi cyane, abamotari bari bazengurutse urukiko, ukabona ko n'abantu batari bakeya bari baje kumva iby'uru rubanza. Munyemerere ngaruke ku cyemezo cy'urukiko. Urukiko rwemeje ko abarimo abasivile 20 abarenga bagomba guhita bafungurwa, bakaza biyongeraho kuri abangaba babarizwa muri RCS, harimo umuvugizi wa RCS witwa Hilary Sengabo ndetse na Oliva Mukantabana, nawe urukiko rwategetse ko bahita barekurwa igitaraganya. Naho abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Umutoni na Kapiteni Penina Umurungi ndetse na Majoro Vincent Muligande, urukiko rutegeka ko bafungwa
iminsi 30 y'agateganyo, mu gihe abanyamakuru ndetse n'abafana muri rusange ba ekipe ya APR Football Club, ubwo ndavuga Jangwani ndetse na Mucyo Anta, ndavuga Richard ndetse n'uwitwa uyu Rugaju Rigani cyangwa se Ndayishimiye, bahise barekurwa igitaraganya. Bakimara kurekurwa wabonaga ko ni ibinezaneza ku banyamakuru, ni ibinezaneza ku bafana ba ekipe ya APR, ni ibinezaneza ku bakunzi b'aba bantu, dore ko aba bari bafunzwe n'abantu bamwe na bamwe bagiye bigarura imitima y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu buryo budasanzwe. Rero wabonaga ko bishimiye bikomeye cyane kuba barekuwe. Sibyo gusa, uwitwa Ndayishimiye Rigani yatangaje amagambo akomeye cyane, aho yashimiye ubutabera bw'u Rwanda, ashimira ubutabera bwa gisirikare, avuga ko mu by'ukuri ubutabera bw'u Rwanda bumaze kugera ku rwego rwiza, aho mu by'ukuri bareba baca imanza bakurikije imirere yarwo. Avuga ko mu by'ukuri banejejwe n'ubutabera bahawe, ndetse ashimangira ko u Rwanda, abanyarwanda muri rusange bagiye bagaragaza ko hari ku bwabo akari ikintu cyiza kidasanzwe. Arabibashimira by'umwihariko abakunzi ba APR bakomezaga kugenda babasabira, dore ko ku ruhande rumwe abantu bavugaga ibintu bigiye bitandukanye kuri ekipe ya APR. Uyu nguyu Ndayishimiye Rigani rero yavuze ko anejejwe no kuba ari hanze, kandi ko agiye gukomeza guhereza abanyarwanda amakuru yizewe ajyanye n'imikino n'ubundi. Ibi ngibi rero bafunguwe by'agateganyo, ariko mu gihe urubanza ruzakomeza kugenda ruburanishwa bagomba kuzajya bitaba urukiko kugira ngo baburane n'ubundi kuri ibi byaha, dore ko nubwo bafunguwe by'agateganyo ntago bahanaguweho icyaha. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana n'umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.